HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Tuni August nisim somni langa a Eimi Times a kon chule van noi Thusoh chom ke Lakhom ho Senapati District hopsung a tapogam kaila a zan hi singka langa thagum sona tha hum do akit tolhan in agam kaila a thakhanin kichat tizat analut hi officer tulut in CRPF personnel kha akisukha in chule tapo Kuki village a alhom pina in ni tabangjong NSCNIM kadar hidinga gen mohon an hal hauve tin asai in hi sipai kisukha pa hi 36 battalion CRPF akun sub inspector Pradip Singh general duty ti a hi in ama hi le jan hi zingka nidan som la dona naga thingnoi mi NSCNIM ho to akikap to penova akyang veilang kikap kha in akisezin janding in Senapati hospital a anapodo ovezong akiti NSCNIM hidinga gin mohon Kuki ho chene in level ahung halza over CRPF ho le naga thingnoi ho ka kikap to na thil so hi hung so dan in tulut hon asai win hi chin ke hal na hi EPG a hiding he chen a hi laize akiti in asai ben a agam kaila a cheng mi tamta in buina hum be ki ding ki chan na aku aveng adal ha dan over tulut a umzing wa nga thil so din mun su thip na ding a agam kai a security personnel ki koi be injong akisezin hi hichika la a Dimapur to Imphal ki kom na highway national highway 22 Senapati headquarters ko ma ki phina bolhon akha tan ovin limla ho a akimuna achun highway a tar se ki hal ha thili ipipiham lampi khatan nading a ki koi muthe in in hi thilso to kizuin tapau Kuki village authority in ke hal na thilso chu apam lodan o sei pumin sangte in demna ane uve chule chamna na ding in appear ball in thune vai hom ho thu hi in khul chilwa adi a thu hin tendu angi apumin Kukite chondan dungzuya thilsi bol hon a thilsu hilu mopo na kilawa buina ki sulap na ding uwa nidan somni le li sung phat ati pi in hi ihang bung pi working committee injong simpet ni jingka mata a Leplen khua milham kibulu na thilsu sangte in demna ane in hi committee in lekha khat hin so do na a thilsu chu August ni sim somni le li 2026 jingka khowa amasang nidan somlani ne minute somni vel hin sina kai thil khua pansa NSCNIM ho Leplen khu ahung lutovin husunga chi lewa le ho chung in thal alha ovin hichi hin mi khada ki tawkha in hichi ki bulu na hi Leplen khu akon security force ho akila do kal ni group jawa so hi ati committee chun asain a sana kai thil khu a security personnel tampi apan sana lai ovin ahilla Leplen Kuki hole songmun Kuki hote ni a security khatcha ki da lapoi ati security force ho kila do hi humite alungling law sa se bo hilova thile hin ki ka a dip ki dok ma hin kho ki manna din mon ahitai government in NSCNIM ho hi chamhlat ta a Kuki zo ho chunga hitabang na to boldinga alha hitadem hitabang chalon hi Constitution of India article 21 a right to life parke na hi ati hizia huwa amasang nidan somni le minute somni vela kibulu na chungchang thu ta kulchil na ball hitting in committee in ange in phat sulut lova Leplen songmun Kuki khote ni a central security force ho ningling ta koi hikit ding humite hin khu thilalo ho phate a ven be hinadia to ogon bowling in zong ange kit e nge en ho na sa lova oma dailo thilso hum do le government in mo akipo ding a hitin ihang bungpi working committee le khasochun asaibe in hi simpatni jingka mata Leisem-ni community hon Kangpokpi district tapo khua Kuki zote abulu uwa chene in meza ahal pi ule cycle subdivision hopsung Leplen khua kacha naga tangkhu lamkaina NSCNIM hon thal alhau thilso committee on tribal unity ko to in sangten demna ane in hi jani jingka tapo Leplen thilso chu imadang hipon kacha naga ti chu tangkhul Leisem-ni community hon namdi long a dandi lowa ki sa checkpoint la do dia Chief Minister Y Kemchan in anasay lunghan thangtom manle
phula dan a kigel uwa hetabang chalo na ane u ahitin ko tu in lekha su khat ahin sun a sai e tu pe na tinglang lang thubui laboi hi political lam kai pebap in am ho phat chom na dia a bol hi dan u kilang ahitai akiti masang chun thil khat asule security force hon akin thailam in anadal lut chibin ahin la tu lang inbang thil su na mun khat adia je sung tun thil so chun security force hon gadal lut ding agopovin numei chapang pannan mi tampi chung in khot akilain hitabang ho chu ngai lo hi ati Government of India le state government in gamsunga chamle lungmon to gon akibol zingi ati hanle ama sapena NSCN im ho hi mun khatna akhum tup ding abana mi ahilolam a tila boina sosa UNC le SDSA lam kai ho songkola humding abana state le central security force on thanchom nei lawa boina langlang kinta adal ziwa chole chamna asim diu hi ngai ho pen hi taitin ko tu le khasochun sei kin e India le Myanmar gamte ni ka gambe ki khel to na ding a ki go dil a hi Manipur hing gambe lien ta ha so thedinga umdanin thulut ho a kisai na hi ta sarum ta thulut ki mu in asai na a India sarkar in Myanmar junta to gamte ni ka ki gui zopna hat sa na ding a Myanmar junta su lunglai sa ding le Act is policy noya to gon agon na hi Manipur gambe lien ta pi do theding in au metin asai hi thulut in asai ben a Manipur sarkar hin hichi dil noya thilki gong hi akhe mo sain chule state gambe sunyo thading dil chungchang hin stakeholder dang ho thibe in uve zong ati Hongkot changpol new changpol SL changpol to joldam kho jauna a khotam ta hi kisumang mai thading a hitai hichi dil hi treaty of jandabo noi a ki gong do ham Aheloute thildang a kona ki gong ham ti hi akichi pon kokomi zauna a CSO tamta in hichi to gon hi adaudal ovin agambe a thilki khia masang a thilsel gu umlole ki hauto na in gamgi abe izan ham athu kichi lolai namun ho a ki hona chila jing in asese center income sunga dan to ki to lo a hunglut ho le gargu bol ho chile walen ho vesrina ting a gamgi kilometer sang khat le jugup le somli le thum a sau thopal kaina ding a sumjong $3 billion 3.22 sanction sa ahita zia gamgi te to hi ngai kho te in asejin a hi Tujung Miss Universe India 2026 nunga melhoi le china kite na kumsom lako a upa lo simlai khajia li mejo in pachan na sangpe na kila atakilhan in Miss Universe India 2026 lallu khu aki hu tan hi khajia list mejo hi Kerala ho ahin amanu hin 2 November ha Puerto Rico a 75 channa Miss Universe pageant a India thalenga pan agala ading a hi first runner up in Tamil Nadu a kon Vaishnavi Ganesh apangin amahin Miss International India 2026 title zone akisan in a hi chule second runner up in Gujarat a kon Anusri Sataverkar apang in a hi Buina hong tha sanjing to hlona US in him kham thu amakai jingwang in Israel in Gaza gamsung abuluna wa chapang kumli khat pannan Palestinian mi thum in thina na to kinove buluna chu Gaza gamsung monchum chama na bol ovin thilso to kimat in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in gamkai sunga drones balloons le kai chang kilha zam to hlana buluna kho ata a chela jingding in aseze hinla Hamas ten kingo ana chu hate in nekal na anai ovin hi thilso hi gamsung chamna ta hong umdo na ding Hamas te mailam ding chule Israeli sapaite gamsunga kon akitol do na ding ova thaitop so a to gon umlai ta so hi akiti chule milham ho chunga thina manna alhunna chunga mabana gamkai sunga hi buina ho si theina ding lampi ali in a hi
alangkhana Israel in E1TR ke he in sangkhat la zanivel chena thei khotha veng tha Jerusalem koma sa do na dinga beach kona ananei na chunga gamtam pin ha te in adei sa lo nau aphong do ovin mailama two state solution hung umdo theiding lampi asu lamwai ding a hi ativin hi het thei chu hi chi lai mun hin East Jerusalem a Jewish mi pi a cheng ho le West Bank sunglam a cheng ho akai mat ding hi chun bailam cha a West Bank sunga hi salam la hanglam ti a hian tel ding chu hitai hi chi to gun hi phat masalama zong banoi gam tampin hata a anaza da zi uba Israel in anavo hai anakhongai hi India gamsunga Maharashtra state sunga Amravati khupia neonatal intensive care unit NICU of District Women Hospital simpatni jingka mata nidan thumle minute somlanga vela mei hata anakunji in nausen pengtha athum ta in thina anato bin hi officers all say that in meju now so sa anamun vela ventilator au kon hung kipanin asejun thilsu pena hospital a chapang nausen somthumla ko hola achun somthumla gum anaki hu do azovin hinla nausen gupta chu dan Aheloute in azan zomna ding in super specialty hospital apo lut hin hi chhol a khapen condition aboi he ative thilso to kemanin Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis in high level inquiry chila ding in thulana anaisin chule thina to ho dangka la nga che an sumi tiopi dinjong aphong do e Gunia's capital Conakry muna Dar is Salam kiti nianvuina bu na munchu gohata na zuzia mun kaina sata an tolhon in mi somthum in thina an to ubin hi thilso hi achi sa Sunday ni khozing lam ni dan ni vela na so hin mi gupta zong anamachang in chole chene in tampi zong avu mang in hi Search and rescue worker hon mi hol na achila pising vin hi het thei chu hi chilai landfill mun chu Sunday ni kho achu khata dinga gon hi a chule avela cheng ho zo amun achu adala na ding over eviction notice by home ten and pi sau hi akiti mi tampin amun adala zova a cheng dan phachum pi dan na lai u chu hi het thei chu gonia gam hi minerals at the bauxite iron oil sanal song mantam ho hi ning a hi jingwa in guina mi pite hi mi vai dragon the atamin adin population 43.7% hi below poverty line na lai u a hi tule tu a India suling hel Cockroach Janata Party CJP in ahonglung ding September ni simga ni khule India Gate akon Delhi Police Headquarters chan lamzuina ti chu peaceful rally naiding in anaphung da ove hichi rally hi achi sa July ni sim som ni langa ni a government in anakitip na amol solo zia lunglai lovet sana bol di ubin asai uve hichi lamzuina hi need exam to kisaya thina anato in sungmi ten hon alam kaiding u hi tule police hon thogum anaso ko mu victims hon jong pan ala di ubin akiseze hichi rally a hi India gamsung pumpia kon simlai chule khang tha ho zo sen pan ala ding u hi CJP hon ange uhi atia ki phinaneza FR ke pan khum zo se la do ding ni victim so zo se compensate bolding ti hin la government in akitip na ho morso lovin akide so sa ovetin ngona ne ve India zangwa noiza garment cha asimle zodo tam hol a khachu hitai adi in Atma Nilbar Bharat Initiative Noya fiscal year 2025 to 2026 in India in Vanoi gam chumchuma galman cha azu do zat 62% apazovin hichu rupees 38,424 crore Aheloute $4.11 billion apazovin hi India in azu do la a BrahMos missile Akash air defense system Pinaka rockets le petrol kung za chumchum apang in hi chu gamsom ge chunglama azu do zovin het theidin customers le lunglut na nei hola a United States France Armenia Philippines Vietnam Indonesia Saudi Arabia chule Egypt apang e ahonglung ding 2029 to 2030 sunga hi India ingalman cha rupees 50,000 crore manju do zo te ding jong ki go na anezin hi
August ni simsom nila ni ko akon US gamsung Navida gamkai Reno Koma kipan hawk fire tia zong ki he min ahal akon Hong Kong gammei ka gimnei ta chu tu chanin phalmit zo hinai pon hi tu chan hin gammei hin 53 square kilometers an akaphazo tan hi hichimei ka hi Humbert Toyabe National Forest sunga so hin vai homten gamni pite sang somli le sang niwal alhodo tawin chule sang somli le sanga warzong he sana hin pi wa di uvin akisese gammei ka he mai phal personal zaget vel pannan Nevada National Guard hall thei topson a phalmi zo te na ding in pan ala ovin hi tu chenin gammei ka zi hin mi gumin ki su kha na atu tan chena in lalo ki chutmat na chule infrastructure tampi asuboi zo tar hi amuna kon ki ho do ho hi Reno Sparks Convention Center una gimun tawmun in amang uvin hi dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe